Saya join Disember hujung lah, hujung Disember. So di Januari, Disember hujung lah. So far okay. At least ada, because before this memang saya tak ada knowledge or anything about saham ni semua. Okay. Tapi saya ada knowledge berkenaan dengan, before this saya ada main forex lah sebenarnya actually. Tapi tak adalah bagus. So that's why I quit, because banyak loss juga sebenarnya. Very risky. So sebelum ni memang nak buat, tapi tak ada orang boleh guide semua kan. So memang tak berani lah. So that's why I decided to ni lah. Even when it comes to with the price pun I sanggup untuk bayar sikit. So at least ada macam mentor ke sama boleh guide me for this journey tu lah. So tak nak lah main buat je rather than main buat semua kan, tapi at the end the loss. So better get the guidance lah and someone yang boleh. Semua fundamental tu I've learned new things lah kat situ. Fundamental new things, macam mana nak beli saham, which platform tu semua. So yeah, knowledge wise memang okay lah. Teknik menabung saham memang dah try. The first time yang you suggested to us, hari tu memang terus buat dah. Terus saya ada 4. So sekarang ni saya ada Nvidia, Johnson & Johnson, Apple and Tesla. Memang sebelum session tu, hari tu memang dah terus masukkan duit. So from that time basically memang always deposit banyak. Basically sampai sekarang ni memang dah deposit bukan most lah, basically part of my money dekat ASB tu ada letak kat sini dah. Sebab I see the potential here rather than simpan dekat ASB kan. So I think it is quite safe juga kat sini, safe and can get better returns lah. But before that I pun ada apply for, try to subscribe for IPO. So basically once I join tu, I dah belajar sikit pasal IPO, I terus subscribe any, I think ada 6 kot yang dah keluar this month. Dapat 2 je. The first one yang dapat is confirm. The second one ni I apply banyak juga, 50,000 units. Tapi dapat dalam 5,000 units je, lagi kurang. So experience dia, it was okay because selalu dia, once dia on the balloting dia tu, I dapat terus email. So memang okay lah. That time I ada terus tahu, because some people dia orang tak dapat lagi ikut email kan. Sometimes I check. So from there I was okay lah. At least dapat tahu terus lah.